Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli iginego sori yuko ige yo muitongo unekoretwa simure na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba akirembereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwa yaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa yaete iramange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwa yaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa yaete iramange omoitongo gakirembereria ankiomboke buya isaba ukon na yo mwana ono moke pi na ndo ntanyoro ndo mayaga lakini ekero kuna goteba nga Nyamusi itukundi yare mwana gekeri goso no erimo nore na ya nkore irabi ayibo atere nga nonya manyete inu haga gogetu njini cyo mukona goteba nga kanisa kyango ngati kwaye ono njengo rende kwaye yinde kanisa ebinde mukamo mugata kondiringa abaye mwako banjende nga mama ko bale kanisa bona ilatale kanisa mere bona atiringu pia tuwa ma asiki yakisa mo apande tengo teti talinga gosetu kwanje tubu mwibuli lakini elinga tutaide familia ito evento erero mukamo muro gago meriga batu ko bache bona ayota gete turuja bangina bandi ko gali bali wate baka mura wate baka batu ko no bago yakige kuba oyera mwara muirire kando mama teri na naye bono turuji gali ko kwadira tuli mama mwara muirire kando mama teri na naye sokoteta oseni kyo kamo bikirire kyo kamo no yobire mama gaji ama itu agambira mangana eri okane eri tutara mutari ko kote Nyamusi ndo akwana ndi tata ngo igwe mangana bina tata na teba ngaki ya tusore fo mangana yari ga se family no monye mama tiga mangana tata mukwane ingwara ngati tu akore nandi kwanza Nyamusi ngaki wana bawo nyanga ngete wali kende kale kanya ngonza babe joro liteko yi kale kanya ba ayisa roke wane keroro ndote mani tingire ese yiye musonde no barabu njitigana ndamba tigere momenye buya ngenda nsemba tigere momenye buya se obanze nimbwate se nje nimbwate abayibori bani nimbwate se ito oyone aro tabwa njitigana ande mbatigere momenye buya ekina kile ndo naro je nande na bijibu nacho je bon nande itukondiyo nande mbayirane make mama igonje yona lindebete ntiete go tiga asenyenjo ani naye isabo kumana no make wachire obege tunu kiamuka mumro mino je tigangende egere mutigale ka mamenye bu no nchira gini ngende taba mwete yani ngoma tena ndo kanya nebiri ayesa go nebiri pi igabana nta gete go so maiga Nyamusi nta getaruga igami na nakwana muno bongo bwana botonene nawe natire butira iga nategije nga Nyamusi akoreki agenda n'ebigwe mama ndatengo tebiga ai no moibo yonde tingo ngora kera kimi ngo ro kondi sana
Mama stay muswati yako genda. Muka stay yako genda. Ngenda. Lio tokole. Lio radio rege onye no tokoro tokole twe. Boga no mai ojo asini ko teba ngana ki ngana yo la. Tirango chore ni ki ni jenda gende. Ni ndo ta sama ngana haro ti ko. Mama ta kwanja ko watu mo kidogo. Ngura to mo ni ki ko ngana ki. Mama gaki utakwanja gaki watu abiru ugaki utakwanja onye ndi okay onye giko nyarekana umete mama ngo bikora sabe asabena ingende onye ko steri musubati muka arande kujiga boitu etabi ya mwana onelisa tiganda gotei ndeke monali mama tengo ayo sesendir monole chibaraka ebintu ebyo gwata konyakonyora kukocha iki ni chibaraka nande chikorwa mamu minto kure igarengo mumino bwate nkore ndabwara gukonya abantu injire yo chage to gukonya abantu tari ngai ukwebeka ina nkora yayo gutuma mamu minto nababo anyora to mumuro ndakamurike gasi abara okore gasi igachiga kagati agachenja kangya kunywa maru karanga kunywa maru mama akanya kumwebereri lakini umuru uri agandira kunywa maru ano mungino yo uri mama agatwara stress yanene weterese so mwana oyo mukoriye gasi yayo wana agutwara stress no muntu agutwara stress tari no muyishi togwete uyu no muntu ari gite gasi yani atete koranga ni gasi yakore ndachuwe kona wana kera ko kunywa maru agaranga ta uchi gutwara future nkia geta gatwara stress yeyo watu chisi mukaya kurwawo omugina gakunya kumweberari njira mune yugo mumurori akaimuka akagendera na marwa ya kunywa ibintu bigutindia agasoya street wana kerango chugwetanga munyono wa street ngamukumi kamubori ngatanga bori mama mumurori kwa wegete buya no mate sare na ya street akonya gusurura mamuko buri mwana uri nabegete buya iga mwachita akorera gochya umwana uyu muruyu mama mwanjete gotobora nanya kera twari kumusona nebese usine pocket money esku igaro gutori mama kandi kubura cyanga kandi kubura igiyatagite amwanjete gotobora waro igo bantu baso kwa moyo kwa mokonyire kabwanza kali gasi masise no kwa na tanya kwa masise no kwa tekera kwa kwa sibagete igo mungu ina ba ko to kwa street makare Chama, mkira kesena yo kuri ko jopa ke tigane chama makora iko namna te mama makora iko kwanare iri bobe nyanchama kwanare iri bobe era undire mkoro eru yako sibi abieka otasibi ki bana watu kazazi kanga kusibeki nyambeki Karengana poko bori na ki ngote tasi mna wacho ikasaga bana kwaro mami ochira bana wacho ikasaga ika nyambeki utago ntikane toroti nayo gochako bochege tindi bochege bone mboyo ko bochege na bana tetera mama akore iko na kwa sari ko kiwa motago chuate nyambeki ngo waka ndo tago ntikane tindi ko botigana nyambeki ngo waka ne teka toke bana ndipoka ayala Mama koraiga to basa kweva asteyo nyamusi yako kenda liori ndachingembe kama skani inze pi nguna mama ngokole wana ko igunga mwana ko ogechi gokole mwibuli oye osene diri meyo ko kuyu mama tengo tebiga ningo sikete anyina taringa na maskani bwate ko chasole enango kole gente kiresana nyamusi ase yako genda na kole nyamusi baba ndedo moke
Demo, eh? Hasta yo kogenda pina kani na kani. Umwetera ngo ngejule. Onge ndika ngo ngendole mama ta konyara kurusia sebo mepi. Aye muka muro mindo mukaya liolinge ninje mama ra kole angole pi esenge njiboni joyo. Nje mama ora ngole. Njinile tayari bono ngole lakini nyamusi era berega yi. Yango tokangana nyamusi no yone. Mama time tingi kyango chako. Toba tirende munga. Time tingi kyango koba. Kuna nganze njiboni kanje nsibire. Munga ndete. Mama, ama ngana yuneke maina bodi. Na vere hiyo mna nao tabi. Sasa kama huyu alipatikana kwa street, si hata huyu ataenda huko. Sasa ntoko mutiga agenda, ni matara agenda waroro, turache turamurangire. Hapa. Tonya kumukwanira. Mama huyu anafaa atoke hapa. Jaya. Ntomo sali uruta. Kwa Kwa mosali kwa television. Toko bera nere. Tonya kumukwanira uwe koko sinya kwa genda. Akino ono manne taru chinde ngainto tuatema. Lakini turi kumusabira agenda. Ina ndinda kwa. Mugako yugo ukuri matuka mangatanga mmojaga ndikaka ko umuntu unazo. Hata tuliongea na yeye. Alikuwa kuja bedhe last year. Lakini ni kama alikuwa na shughuli kidogo akairisha. But I think anaweza kuja maybe mwezi wa 5 wa 6 hapo. Anaweza kuwa amekuja. Lakini tena mama, unaona shamba yenyewe nilinunua na kitu bado sijamaliza. So hata I wish tu akakae asikuje saa hii. Apate nishamalizia kila kitu. Yeye akute tu ni shamba iko ready. Plan zangu zote nilikuwa nimemaliza. But atakuja. Haya. Na wangu takana manye kiagara ni mbanje. Sina bana bana. Na kero ngo rata ribo chaiga. Na wanda anya kwegori nkieke bwo kama bosarata. Anda abiso gwate project yote itokokora. Yendo ndagote ba mwana. Ana kisa. Okora bwangu kore. Bona naye kwa mugule kindio gocha tawa sokarengera ringa. Tutagetiacha. Ara kiso kore bwangu ochango ndiko chakere no mugule ngandio gocha. Hata nataka maybe masaa afternoon huko nimpigie nimvideo call. Omoitongo. As Kisses, because our governor, His Excellency Paul Simbarati, has requested us to put off our demonstrations in honor of the fallen heroes. Okorobekana gwodia mukonyoro kwa robuli guli tukulia lero ni gugwatene na imeye county ya Kisii bunenchire mu yokonyara komurera General Francis Yogola na maene no nyina boniga obule ndio botindi bwatingiri ase county ya Kisii. Omwana ono obonte binake irwe simi nyamwe yo tokire gesima imi basi bana bakondore pikipiki gona goswa ime na gochega muna nanyorira yariga maega yokobora kurwa senka ya eriti kuregoro nigo mwere yatokire gakwete ase gesimeke mochinse mochinetio kase county ya Kisii ne kiyare gose ntokomanyi. The investigations must be open and reports made to the public. Ensemo yokwamereria serikali Azimio One Kenya nigo bono baganirio botukeme gokora kubwatekana nendege ya gweteriti kuregoro no roboti rukubwe kuma isomarego chiase aba Kenya. Omoitongo. Tatu mukwa esa ko nyumba le asio ko genda na nakole aiswaga mama aga chankole aiswaga kuitika na nyumba hapo kunya kwali weekend ai ka kila nyumba mama kwa mtu ndivyo tepi bono njinkole anya no ngora nkole ase nginjo mama roje ga ocho nyako galio ko mu na wekanisa mambine kanisa ko lero wo salitika ni abantu bakoteba ngende muntu akole kire kuna manyinga ngano jikwanga abuga to kwabe lakini baro mwatorere kanisa inki nanko boli sabo inki mwatorere kanisa igonjo mutete ndiri nguko rwo mutugoro
egere muna kutabire kanisa na nchekinde kanisa ningoseru nindamu nintuwa mateno pakomon tigange Ikimi wana mwakile kitoko para mangana mukae kanga ngakire simenga tigandole tigangtendole gose mukae ngakiabo ngakiagendete ndika chieto mo kutano wa Kinto kenyare mungu ngo tuengera bali na mnyabuki ngo tuengera bali lakini mwetenga tata na nero kerigendo kiria kwana kitokora onye mbara buri obito la kitoba nganyire kura se familia yega to batiki to enda to gori nono bole manga to menya ayataka nakubuye kaniri bana nabaranyore era kindo tena busibu aho mburi bogeni nabo twaitana nega nabondo tena busibu aho tiburi bogeni ngase ngaya kwandote tena nakuroche buona limo anga kirengete na chito gochororo mumanya ine numumurage tokuru kumukaya mugaye oyo gatera nabo bono gosena ro gote nabono korra ko nabo igone agati ogatenenere to gatai nzigonde producer ande igonde producer ya mugaye nabo bono tata nabakwanite gosena kinye producer nachi kumanya lakini kieni kero kiondo chenga toko Jema kan nyomba gamne bisinya ko bakorera Ochos berum yao. Na asibiria bintu na asibine nyomba itu irugo chokocha. Ndeta rwari ko ruyigoro pakanse. Ya? Ndiko rigere. Erige ko ruyigoro pakanse. Iki ko erige cyanga cyane erumi yane chigo tyoka. Ingyo ko rigene muberi. Ya? Otia osibiru yao. Nyumandara waka. Nyumandara ataka nenda bitina byane. Ruse yanga yani. Ntaye toda merero ko mwaka ba. Nyambeki ruse yanga yani. Ki no mokenda asiori. Nyambeki ruse yanga yani. Titiko rusi. Tutakuchali. Nyambeki ruse nanya kubeke yanga yao. Otia yo osibiru yago. Emotomire bona ina kemuma. Otiari. Ikono kwete. Sinimesema sioshi ruse yanga yani. Titiko rusi. Imagine ngoro anatoreza. Titiko rusi. Togo to sinyani ombanga ikabake room yago sinyugo sibi. Otia. Kego tyoka inga iwetera kwa rusi yanga cyane chigo tyoka rende kwabeka. Nyamusi. Ndeto kore naki. Ndeto kire gubno lego. Yangenda kuchika ngoro lego siningo nyora mabero ochichae. Na ndo uleta pasa kukuna kuwapi. Weguli. Onye mama ka gojosie komo nyomba. Na ndo nyaka koleta okule. Okura eno onde bisa ikaka tuka kanko ye mabere kana. Esukari arnero. Igone koleta mabere ne sukari. Sasa wonde angoletere. Nachi ayuna goteika. Sie komo rangu. Usena ande ko kolanga na lete furugo okule. Nachi naboni ge gande ke ko jangoletere mabere. Tato mwana abana araranga usibu aho mboli babeni muna neke bokaiga abana araranga usibu bona abdota asigitega Igaini na mukaya ntiba mu mwabu mukaya mukaya ne friend yana katika pesa na bone ngora ma support na sekunde ya ngobande producer yae igona ayo wanje iro mwana ulia igona okadin tali mbe kango biya tata Igare producer tena ya como director na kimanga ya gara aya kuna poma na kuna kuyo kuna goteba nga gusena ki no mototo gusena ki igonga nayo nayo muragire tia manga nayo nsengura mokonya amoruya yere oyoye no mumanyete oyo nyamusi bwana mimo maete ngakinengeta na munyata ale kwenda roche kahakibo no mwana onenyo gutagiti obwa mate bochi kogenderera obe gukuna gocha buone kakibono yanda ngonkane limo kaya amangana nyamusi igo muna nago tebiri iganga ne chinsoni chiagerire ngogotebi omwana ono ntegerere igo no nyubete okende bono monkane lipi asise gito gwatebire ngane producer yabo ya mwabo mukaya
ayo gendo muna mugo ikaranza kuna go produce ya mangana yeno omonte bali bano ngomo mino onte birigana igana omusubati uli timota bitibwa gokoranga makosa nakaro na kimoka yata na gote ati na manya ndume byo musubati uyanza lile tie nao ni tata andita yongweta igwe mwana na gosana na ino kanya igwe ati na nyayigo matene ta kere una yo mongina obo Francis abonse fere okwana mangana yo moigwane na ikaranzire yarura ali meire ndo ase bano le ndoro tenki ngoko umusubati uyura agende goserirorio nganyanyende muna nateba mbatigero enkeyo nyende bindu se yanga yago no mete yange yana kwaro kretanga tutecho nayo kugura ngokugura nayo kugura nakobori ai ngogora tejao gose nitsengo yagora ndike mumango rete chianga no mente kwanza nginyore mega ni numo itete tata otiko bochinga kochika koso atoke use yanga yane manyogo sitia twango yangu ndio ni hata wesio sasa note to kama nyanchi kweli chane unataka kunijua vizuri akamboza kwa tamire kama kama nokeke mnate wala ngake otomire gosoke tamna mama ngako bona le kola kinkorera igari obugete na ngaka yo bengi mama ndo banchoka tikwago terenda konye ngokonye bali ngochia osibie rumu yago etakochia nengo gwakandaye etakochia osibie rumu akasakanaka barukura sana komando omende tinzaka kugura nza abantu bathi batekerere kochia osibie rumu bone na rumu to kupishanira iga gendo sibi mama safi gendo sibi tikana na ncho nobody ata wisi nobody ebingochi bole biketa kochia akanda osibie sioshi erumu igera mesa ndo chenga naye waunjoire mukayone asine njugwatebire ngane producer gakare naye kwa monjoire kakirenda bono otige bino gwatige toro were gwa mamumino otige pi amangana ikwa murage iyo mwana na unjukira abeire muna abeire otige pi tuigone ndi naye ono monye na tiana rakobori amangana yonte mukaya timurigeti nande kachotike kobise talent yo mwana ogo kero mwana bali talent kale okumukani etakiro mo support na mwiburi talent kwa talent yo na mwire te sukuru na masoma tia masakara tabu ati nyumba nande talent lakini neka rokire talent ya injo kwenye gachira kote na taketo mwana na genda bisi esa kulika mbinto bya talinga ana kokora usena ki ana kwegambia ana kupona kwana kumbe naye gwa injini yo mwana ne pakabeire atagete bono kobe obeire bali mopara ngaho kogokegera kuna gweta para iga kuna gokora gusema ki igo nyumba kogoka andre kogoka kirinde tosinga koba kwa talent ya ntokonye kacha karo motel na buto kumukara como se toba ya stokonya negosori kwegia ya omoitongo buna yaletro simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Ndizi TV, obwansu
bw'omugusi.